Cena jagnjadi na stočnim pijacama za mesec februar 2022. godine. Cena jagnjadi na stočnoj pijaci u Obrenovcu bila je od 300 dinara po kilogramu do 350 dinara po kilogramu. Cena jagnjadi na stočnoj pijaci u Loznici bila je od 280 dinara po kilogramu do 350 dinara po kilogramu. Cena jagnjadi na stočnoj pijaci u Nišu bila je od 320 dinara po kilogramu do 340 dinara po kilogramu. Cena jagnjadi na stočnoj pijaci u Požarevcu bila je od 290 dinara po kilogramu do 360 dinara po kilogramu. Cena jagnjadi na stočnoj pijaci u Smederevu bila je od 300 dinara po kilogramu do 330 dinara po kilogramu. Cena jagnjadi na stočnoj pijaci u Vranju bila je od 310 dinara po kilogramu do 350 dinara po kilogramu, dok je cena jagnjadi na stočnoj pijaci u Leskovcu bila od 300 dinara po kilogramu do 350 dinara po kilogramu, a na stočnoj pijaci u Somboru cena jagnjadi bila je od 300 dinara po kilogramu do 350 dinara po kilogramu žive vage. Detaljnije informacije o cenama jagnjadi na stočnim pijacama možete pogledati na portalu pijace.com.